अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं रेहाना अशरफ व्यू पे असवारपोरा की टीचर उर्दू टीचर हूँ। प्यारे तुलबा व तालिबात, आज का हमारा मौजू है गेहूं का दाना। गेहूं का दाना आप जानते होंगे गेहूं किसको बोलते हैं, वो जिसको कश्मीरी में कनक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वीट, कश्मीरी में बोलते हैं कनक। पहले मैं अपना ये जो लेसन है आप निकालिए, पेज नंबर 42, 42 पेज नंबर, सफ़ा नंबर 42 निकाले। पहले मैं बुलंद ख़वानी के साथ आपके सामने ये लेसन सारा पढ़ूंगी, फिर इसका मैं आपको अच्छी तरह से मानी भी बताऊंगी। तो निकालिए आप बच्चों ने किताब, रखो जी आप इस पे उंगली, मैं पढ़ती जाऊंगी, आप भी सुनते जाओ। गेहूं का दाना। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे, करीब ही जमीन में एक दरार थी। बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए। क्या देखते हैं कि वहां एक अंडा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं है बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरफ एक गहरी लकीर थी। अभी बच्चे बहस कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहां पहुंचा। मुसाफिर भी ऐसी अजीब व गरीब चीज देख के हैरान रह गया। उसने बच्चों को पैसे देकर उसे मोल लिया। मुसाफिर उसे शहर में ले गया। वहां पहुंचकर उसने उसे वहां के राजा के हाथ भेज दिया। राजा ने फौरन अपनी अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और ये गेहूं नुमा अंडा दिखाकर कहा, बताइए ये क्या है, गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा। तमाम दरबारियों ने उसे गौर से देखा। किसी की समझ में कुछ न आया, चनाचे गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की पे रख दिया गया। जरा सी देर में एक चील आई और उसने उसमें छेद कर दिया। दरबारियों ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि ये सचमुच गेहूं का दाना था। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए कि ये कैसे गेहूं का दाना है। राजा ने कहा, मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया और वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाल सफ़ेद थे, उसके मुंह में एक दांत भी न था और उसको बहुत कम सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। बूढ़े ने उसे उलट पुलट कर देखा और उंगलियों से छूकर अंदाजा लगाया कि ये क्या चीज़ है। थोड़ी देर तो वो चुप रहा, फिर बोला, सरकार, मैंने कभी ऐसा गेहूं न बोया है न देखा है, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सके। इस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था। वो एक लाठी के सहारे चलता था और उसकी एक आंख अभी काम करती थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पे रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है। ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, लेकिन अपने लड़के जैसा न था। उसने कहा, सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया है न देखा है और कभी मूल भी नहीं लिया, क्योंकि हमारे ज़माने में मूल लेने का रिवाज ही नहीं था। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मूल लेने का सवाल ही पैदा न होता था। उन दिनों रुपया पैसा भी न था। हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था। मैंने अपने वालिद की ज़ुबानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है। उनके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था। आप इनसे दरियाफ़त कर लीजिए। अब उस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। वो दरबार में जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। उसके हाथ पाँव मजबूत थे, उसकी आंखों में चमक थी और वह बहरा भी न था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया। उसने जैसे ही इस गेहूं को हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये तो मेरे ज़माने का गेहूं है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था। किसान बोला, महाराज, मेरे ज़माने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था और बोया जाता था। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी है और खाया भी है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या ऐसा गेहूं बाजार में बिकता था। किसान ने जवाब दिया, सरकार, हमारे ज़माने में कोई भी अनाज बेचने का गुनाह न करता था। हम में से कोई भी पैसे का नाम न जानता था। हर एक के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूं होता था। ये सुनकर राजा ने फिर पूछा, बड़े मियाँ, ये बताइए कि ऐसा गेहूं आप किस ज़मीन में बोते थे और आपके खेत कहाँ थे। इस पर बूढ़े दादा ने कहा, हमारे खेत इतने बड़े थे जितने खुदा की ज़मीन। जहाँ जहाँ मैं हल जोता था वो मेरा खेत था। उस ज़माने में कोई ना कहता था ये ज़मीन मेरी है। इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज़ को अपना नहीं कहता था।
راجا نے کچھ سوچا اور کہا بڑے دادا مگر اس زمانے میں اتنا بڑا گیہوں کیوں نہیں پیدا کر سکتے ہو؟ دوسری یہ کہ آپ کا پودا تو 2 لاٹھیوں کے سہارا لیتا ہوا آیا لیکن آپ بغیر کسی سہارے کے چلتے اور آپ کی صحت اتنی اچھی ہے۔ بوڑھا کسان بولا سرکار اتنا بڑا گیہوں اب تک نہ اگتا، اب نہیں اگتا۔ وجہ یہ ہے کہ آج کا انسان اپنی کمائی پہ مطمئن نہیں بلکہ اپنی پڑوسی کی دولت کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس وقت ہر انسان خدا پہ ایمان رکھتا تھا اور اپنی محنت پہ بھروسہ کرتا تھا، اسی لیے اس کا بویا ہوا گیہوں اتنا بڑا تھا اور اس کی صحت بھی اچھی تھی۔ یہ ہو گیا لیسن۔ یہ میں اب آپ کو اس کا معنی بتاؤں گی۔ یہ سبق لیو ٹالسٹائی نے لکھا ہے۔ اب میں آپ کو کشمیری بھی بیچ میں بولوں گی اور اردو میں بھی بیچ میں اس کا معنی بولتی ہوں۔ گیہوں بولتے ہیں، ویٹ بولتے ہیں انگلش میں، اردو میں بولتے ہیں گیہوں، بیش ونان کٲشِر پٲٹھۍ چھِ ونان کٕنک۔ دپان اکہِ دۄہ ہسا ٲسۍ واریاہ بچہِ أکِس مٲدانس منٛز گِنٛدان۔ اس میدان میں ایک قریب سے ایک زمین میں ایک دراڑ تھی۔ دراڑ چھِ ونان سمجھو اکھ لٲن ہِش ٲس، اکھ لکیٖر ہِش ٲس، اتھ منٛز ہسا ٲسۍ بچہِ وٕچھو اکھ پھوٚل ہیوٗ یہِ ہسا اوس ٹھوٗلس برابر۔ وہاں ایک انڈا پڑا تہٕ یِمن چھِ پتہ یہِ چھُ ٹھوٗل، یِم گٔے اتھ نزدیٖک، یِمو ییٚلہِ اتھس منٛز تُل یِمو دوٚپ یہِ کیٛاہ چھِ؟ یہِ نہ چھُنہٕ ٹھوٗل کینٛہہ، یہِ کیٛاہ چھِ؟ یِم گٔے واریاہ حٲران۔ گیہوں کا دانہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرح، مگر اتھ منٛز چھِنہٕ کہ گندم کے دانے کی طرف اس میں لکیٖر، تتھ چھِ آسان کٕنکس چھو تۄہہِ پتہ تتھ چھِ لکیٖر ہِش آسان، اتھ منٛز اوس نہٕ لکیٖر وکیٖر کِہیٖنۍ۔ بچہِ چھِ پانہٕ ؤنۍ کران بحث اور اکھ نفرا اکھ یہِ چھِ پکان اورٕ مسافر گوٚو نہٕ یُس بیچھُن آسہِ، مسافر گوٚو سفر کرنے والا، سُہ اوس پکان امہِ وتہِ۔ أمۍ ییٚلہِ أمِس ووٚن بچو تل حظ یہِ وٕچھ ژٕ یہِ کیٛاہ چھِ؟ یہِ گوٚو وٕچھِتھ حٲران اتھ، یہِ کیٛاہ عجیٖب غریٖبٕے چیٖزا چھِ۔ بچوں نے اس کو بولا کہ ژٕ ہے موٗل لیا، گوٚو مطلب ژٕ ہے موٗل یہِ، اَسہِ دِ ژٕ پونٛسہٕ۔ بچو کُن أمِس أمِس مسافر، یہِ ہسا گوٚو یہِ پننِس گامس منٛز، وٕچھ یہِ پکان ووت یہِ أکِس راجا کے راج محل چھِ ونان۔ بس أمِس ہسا گوٚو مہاراجس نِش انٛدر، دوٚپنس راج صٲب یہِ وٕچھتو وۄنۍ تُہۍ وٕچھتو تُہۍ أنۍتو پنُن دربار سٲری بُلٲیِتھ، یہِ وٕچھتو یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ؟ راج تہِ گوٚو واریاہ، یہِ بادشاہ تہِ گوٚو واریاہ پریشان، حٲران گوٚو یہِ، دوٚپُن یہِ کیٛاہ چھِ؟ یہِ گیہوں نما انڈا دیکھ کر کہا بتائیے یہ کیا ہے؟ أمۍ پرٛژھ یِمن پنٕنۍ درباری ؤنِو سا یہِ چھا کۄکُر سُنٛد ٹھوٗل کِنہٕ یہِ چھِ گیہوں؟ تمام دربار یہِ چھِ وٕچھان، یِم چھِ پریشان، یہِ دٔلیٖل تہٕ یہِ چھِ تہٕ چھِ کیٛاہ چیٖز؟ یِمو تُل تہٕ تھوٚوُکھ أکِس دارِ پٮ۪ٹھ، دوٚپُکھ وٕچھو أسۍ دارِ پٮ۪ٹھ تھاوو أسۍ، اور ہسا آیہِ چیٖل چھِ ونان گانٛٹھ آیہِ اور أمۍ ہسا کوٚر اَتھ چھید ہو گیا سُراخ کرنا، أمۍ توٚچھ اَتھ، یِتھُے أمۍ توٚچھ بس یِمن توٚر فِکرِ یہِ ہسا چھِنہٕ کِہیٖنۍ ٹھوٗل، یہِ ہسا چھِ یہِ گیہوں۔ یِمو ییٚلہِ وٕچھ نہ یہِ گیہوں چھِ، یِم گٔے واریاہ حٲران، دوٚپُکھ یوٗتاہ بوٚڑ کتہِ آسہِ؟ یوٗتاہ بوٚڑ گیہوں کہاں سے، اتنا بڑا گیہوں کہاں سے آیا؟ راجا نے کہا، أمۍ ہسا کوٚر پننہِ دربار، دوٚپ أنِو سا کانٛہہ بوٚڑ اِنسانا یُس وَنہِ ہے تمہِ وقتہٕ آسہِ ہا یُتھ آسہِ ہا تمہِ وقتُک آسہِ ہا یُتھ کٕنکہٕ پھوٚل۔ دوٚپُن أمۍ ہسا أنۍ سٲری یِم بُلٲیِتھ دربار، دوٚپ أنِو سا کانٛہہ، یِم درٛاے سِپاہی ہسا درٛاے، یِم ہسا درٛاے تلاش منٛز، دوٚپ اَنُن کانٛہہ زٔمیٖندار اَنُن، کِسان گوٚو زٔمیٖندار، یِمو اَنُن، یِمو ہسا اوٚن نفرا اکھ تھوٚوُکھ اَتھ دربارس منٛز، سُہ ہسا اوس پکان لوٗر ڈکھوان أمِس اوس لوٗر اَتھس منٛز، بس أمۍ سُنٛد مس تہِ اوس سفید گوٚمُت، أمِس اوس نہٕ دنٛد تہِ نہٕ کٕہٕنۍ ٲسس منٛز، أمِس دنٛد تہِ سٲری درٛامٕتۍ، یہِ اوس بوزان تہٕ کم، بُجرس منٛز چھِ گژھان انسانس دنٛد تہِ چھِ نیران، مس چھِ سفید گژھان، یہِ چھُ بُجرُک علامت تہِ چھِ یہِ، لورٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھِ پکان، زنٛگہٕ چھِ کران کمے پہن کٲم۔ تُہۍ وٕچھو اَسا چھِ تٕہٕنٛدٮ۪ن گرن منٛز چھِ یُس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ آسہِ تٔمِس چھِ یِمے حالت گژھان بُجرس منٛز، یہِ چھُنہٕ بوزان تہِ نہٕ کِہیٖنۍ۔ دوٚپُن یِتھُے ہسا أمِس دیُت أمۍ بادشاہن، دوٚپُن ژٕ وٕچھ سا یتھ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ؟ بوٚڑ چاچا ژٕ وٕچھ یتھ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ؟ یہِ چھا ٹھوٗل چھا؟ یہِ گوٚنٛد یوٗتاہ بوٚڑ کٕنکہٕ پھوٚل کتہِ آسہِ؟ بس یہِ بوٚڑ تہِ چھُ وٕچھان اتھ، پھِران ہُپٲرۍ پھِران یپٲرۍ پھِران، یہِ کیٛاہ دٔلیٖل؟ وٕچھُن اتھ سۭتۍ، دوٚپنس یہِ مےٚ چھُنہٕ تران پانہٕ یِوان سمجھ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ؟ سرکار مےٚ نسا چھُنہٕ یُتھ کٕنک نہ زانٛہہ وویمُت نہ زانٛہہ آمُت زٔمیٖنس منٛز کھوٚتمُت زانٛہہ، بہٕ چھُس پانہٕ گژھان پریشان یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ؟ لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکے، مگر جو میرا باپ ہے اس کو مت معلوم ہوگا کہ اس گندم کے بارے میں، وہ مت جانتے ہوں گے۔ اس پہ راجن کوٚر حُکُم پننٮ۪ن یِمن دربارٮ۪ن، دوٚپُن نیٖرِو سا أنِو سا وۄنۍ أمۍ سُنٛد مول، اوٚنُکھ وۄنۍ أمۍ سُنٛد مول، کٔمِس؟ أمِس بُڈٕ سُنٛد مول، مان ژٕ یہِ چھُ نیٚچوٗ تٔمِس بُڈٕ سُنٛد، نیٚچوٗ تہِ ووٚن نہٕ کینٛہہ، ووٚنُکھ أمۍ سُنٛد مول، دوٚپ وَن سا ژٕ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ؟
یہ پکان أمِس چھِ مگر اَکٕے لوٗر اَتھَس منٛز نیٚچوِس ٲس 2 لورِ أمِس چھِ اَکٕے لوٗر اَتھَس منٛز مگر أچھو تہِ چھِ تھوڑا تھوڑا یہِ وٕچھان أمۍ تہِ ہسا وٕچھ یہِ کٕنکہٕ پھوٚل یہِ چھِ وٕچھان اَتھ أمۍ دوٚپ ہے بڑے میاں آپ کیٛاہ أمِس ووٚن بادشاہن ژےٚ چھِ سا وٕچھمُت یہِ زانٛہہ یُتھ بوٚڑ کٕنکہٕ پھوٚل یہِ بوٗڑا کِسان بھی کچھ بہرا تھا یہِ اوس کمے کمے بوزان أمۍ تہِ ووٚنُکھ دوٚپنَس نہ سا لیکن اپنے لڑکے جیسا نہ تھا أمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ اوس تازے پہنتھ سرکار بادشاہ سلامت مےٚ نسا چھُنہٕ یُتھ کٕنکہٕ پھوٚل زٕہٕنۍ وٕچھمُت نہ چھُ مےٚ ووٚمُت مگر کبھی مول بھی مےٚ نہ چھُ مُل تہِ ہیوٚتمُت زٕہٕنۍ کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج سٲنِس زمانس منٛز ہسا ٲسۍ نہٕ ہٮ۪وان مُلۍ کِہیٖنۍ نہٕ مگر نہ چھُ مےٚ پنٕنٮ۪ن کھیتن منٛز پنٕنٮ۪ن زٔمیٖنن منٛز تہِ چھُنہٕ مےٚ ووٚمُت یہِ کِہیٖنۍ مگر مول لینے کا سوالٕے پتہٕ کپٲرۍ ہٮ۪مو أسۍ مُلۍ اُن دِنہٕ رُپیا پیسے بھی نہ تھا تِمن دۄہن اوس نہٕ پونٛسہٕ تہِ نہٕ کٕہٕنۍ ہمارا گیہوٗں آج کے گیہوٗں سے بڑا نہ تھا تِمن دۄہن اوس نہٕ یہِ چھُ زیادٕ بوٚڑ تِمن دۄہن اوس نہٕ یوٗتاہ بوٚڑ سانہِ وقتُک کٕنک اوس نہٕ یوٗتاہ بوٚڑ کِہیٖنۍ میں چھِ پنٛنِس مٲلۍ سٕنٛدِ زبانہِ بوٗزمُت گیہوٗں کا ذِکر تو سُنا ہے ان کے زمانے میں ایسا گیہوٗں ہوتا تھا مےٚ چھِ پنٛنِس مٲلِس نِش بوٗزمُت کہِ تٕہٕنٛدِس زمانس منٛز ہسا اوس یُتھ کٕنک آسان تُہۍ کٔرِو سا تٔمِس نِش پتہ وۄنۍ گوٚو أمۍ سُنٛد مول اوٚنُکھ وۄنۍ أمۍ سُنٛد مول بُلٲیِتھ أمِس بُڈٕ سُنٛد مول تہِ اوٚنُکھ بُلٲیِتھ یہِ ہسا آو یہِ ہسا جوانن پٲٹھۍ پکان نہ أمِس لوٗر نہ أمِس کانٛہہ چیٖز أمِس نہ سا أچھن تہِ گاش اصل أمِس نہٕ یہِ بوزان تہِ اصل پٲٹھۍ ہر کانٛہہ چیٖز أچھن منٛز چمک یہِ نہ سا نہٕ زوٚر تہِ نہٕ کِہیٖنۍ یہِ اور ووت دپان چھُس بادشاہ دپان چھُس وَن سا بُڈٕ چاچا چٲنِس وقتس منٛز اوسا یُتھ آسان یُتھ یہِ کٕنک أمۍ دوٚپنس نہ یُس گیہوٗں کا أمۍ ہسا تُل یہِ کٕنکہٕ پھوٚل اَتھس منٛز یہِ تہِ چھِ اَتھ اورٕ یورٕ وٕچھان مگر أمۍ ہسا تُل یہِ رنٛگ یہِ چھِ خوشی سۭتۍ أمۍ چھِ خوشی کران یہِ دپان اُچھل پڑا اور بولا یہِ تۄہہِ مےٚ دوٚپمَس ہو یہِ ہسا چھُ میانہِ زمانُک یہِ گُندُم یہِ ہسا چھُ میانہِ زمانُک چھُ یہِ ہسا میٲنِس زمانس منٛز ہسا اوس آسان یِتھُے کٕنک أمۍ ووٚن بادشاہس أمۍ بُڈن دوٚپمَس راجا نے پوٗچھا بڑے دادا کیٛاہ بتا سکتے ایسا گیہوٗں کب اور کہاں پر ژٕ ہٮ۪کھا مےٚ ؤنِتھ یُتھ یہِ چٲنِس وقتس منٛز اوسا آسان یُتھ ژٕ اوسکھا وَوان یُتھ کٕنک ژٕ اوسکھا کھسان یُتھ کٕنک ووٚنُس کسانن ووٚنُس مہاراج میرے زمانے میں ایسا گیہوٗں ہر جگہ ملتا تھا اور بھیا جان میٲنِس زمانس منٛز ہسا اوس یُتھُے کٕنک آسان ہر کُنہِ جایہِ کٕننہٕ تہِ اوس یِوان آسان تہِ اوس آسان مگر مےٚ ہسا چھُنہٕ پننہِ جوٲنی منٛز نہ چھُ مےٚ زانٛہہ کھیوٚمُت گیہوٗں بویا بھی ہے مےٚ ہسا چھُ کھیوٚمُت تہِ چھُم بیٚیہِ ہسا چھُم ووٚمُت تہِ چھُم راجا نے پوٗچھا بڑے دادا کیٛاہ آپ ایسا گیہوٗں بازار میں بِکتا تھا ژٕ وَن سا بُڈٕ چاچا یُتھ کٕنک اوسا بازرس منٛز آسان کٕنُن أمۍ ووٚنُس أمۍ بُڈن ووٚنُس دوٚپنَس سرکار تِمن دۄہن ہسا اوس نہٕ کٕہٕنۍ رِواج کہِ کانٛہہ دِی ہے پونٛسہٕ پتہٕ انہِ ہے کٕنک بازرٕ سارنٕے ہسا اوس پننہِ ضروٗرتہٕ حِساب ہسا اوس سارنٕے پنٕنٮ۪ن کھیتن منٛز آسان پنٕنٮ۪ن زٔمیٖنن منٛز آسان بس یہِ بوٗزِتھ ہسا گوٚو راجن ووٚنُس بیٚیہِ بڑے میاں یہِ بتایا ایسا گیہوٗں آپ کِس زٔمیٖن میں بوے تھے آپ کے کھیت کہاں تھے چٲنۍ زٔمیٖن کتہِ ہسا ٲس چون کھیت کتہِ اوس ژٕ اوسکھا وَوان یُتھ اوسکھا ژٕ وَوان پننِس زٔمیٖنس منٛز بوٗڑے دادا نے کہا دیُتنَس أمۍ جواب دوٚپمَس سٲنۍ کھیت ہسا ٲسۍ ییٖتیٛاہ بٔڑۍ ٲسۍ یوٗتاہ خۄدا جتنی خۄدا کی زٔمیٖن یوٗتاہ بوٚڑ اوس یوٗتاہ خۄدا صٲبٕر زٔمیٖن ٲس مگر تِمن دۄہن ہسا اوس نہٕ کٕہٕنۍ تہِ نہ اوس مُلۍ ہٮ۪وان تہٕ نہ اوس کینٛہہ یوٗتاہ دپان چھُس یوٗتاہ ٲسۍ وٮ۪ژھان تیوٗتاہ ٲسۍ وَوان أسۍ مگر مُلۍ ہٮ۪نُک اوس راجا نے سوچا پھر کہا بڑے دادا مگر اس زمانے میں اتنا بڑا گیہوٗں کہاں پیدا کر سکتے ہو آز ہیٚکوا تُہۍ یوٗتاہ بوٚڑ کٕنک ؤوِتھ أمۍ دوٚپنَس نہ سا آز ہٮ۪کو نہٕ یوٗتاہ ؤوِتھ کینٛہہ تِکیٛازِ وجہ چھِ یہِ کہِ اِنسان ہسا چھِنہٕ پننہِ کمٲے پٮ۪ٹھ چھُنہٕ مطمعین کِہیٖنۍ تٔمِس ہسا سُہ چھُ وٕچھان یہِ چھُ مےٚ ہمساے یہِ وٕچھ یہِ کتٮ۪سن چھِنہٕ ترقی کران بس أمِس چھِ دِلس منٛز گژھان پریشٲنی أمۍ کٔر ترقی بہٕ ما روٗزُس پتھ یہِ چھُ آسان وٕچھان أمِس پشان آسان پتہٕ وٕچھان آسان أمِس ہمسایس أمِس چھِ آسان خۄدا پہ ایمان رکھتا تھا اس وقت تَمہِ وقتہٕ اوس اِنسان تھاوان خۄدایَس پٮ۪ٹھ ایمان بیٚیہِ اوس پننِس محنتس پٮ۪ٹھ بروسہٕ کران تَوے ہسا اوس تِمن دۄہن صحت تہِ ٹھیٖک بیٚیہِ ہسا ٲس یوٗتاہ بٔڑ کٕنک تہِ ٲسۍ وَوان یوٗتاہ بوٚڑ کھسان تہِ اوس صحت تہِ اوس ٹھیٖک یہِ ہسا اوس سون لیسن امیُک بہٕ وَنو أسۍ اَمہِ سبقُک مطلب امیُک اس سبق سے ہمیں اس کہانی کو پڑھ کر آپ کو کیا سبق ملا ایسا ہم نے یہ سیکھ لیا کہ انسان کو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے یہ سیکھ لیا کہ انسان کو کبھی لالچ نہیں کرنی چاہیے ہمیں محنت کرنی چاہیے اور ہمیشہ خدا پہ بھروسہ کرنا چاہیے ہمیشہ ہمیں کبھی بھی حسد نہیں رکھنا چاہیے یہ اس امہِ لیسنُک اوس ووٚن مےٚ أمۍ مانے وۄنۍ وَنہٕ بہٕ بیٚکِس ویٖڈیوَس منٛز تۄہہِ یِمن سوالو ہُنٛد جواب وَنہٕ بہٕ بیٚکِس ویٖڈیوَس منٛز باقٕے وَسلام